pagadalan me. Ala, isunan anak ko. Huston wan. Di mulatan ikaskaso dagiti sutil akaadalam wan. Diyak kaya ti agiskwela. Ay saan agiskwela ka Basta man jakon. Nag-uuyang mat dagiti ka eskwelak. Kanayon da kasurduan. Ala, bayam ta kasaritak to ni maestram. Tabagbagaan nanto dagiti sutil akaadalam wan. Nanang. Di mat imbagakin ka. Adak kaya't nga agsangid ka, Hana. Nakasutsutil mat ngamin dagiti ka adalak, tatang. Kahit agpabak ka. Ha? Agpatiw ka kadakwada. Lalaki damat ngamin, tatang. Uray pa. Ala, umay ka. Taaday surukin ka. Ha? Anya day tatang? Basta umay ka. Ay, masunlakay. Anyaman daytan. Ingkagluton bagay. Di na kamin pakibiyangan iti anak ta. Isurok ti anak ta iti nasursurok iti martial arts. Anya! Tuladen na kanak ko Wag. Hikes! Ya! Ay! Nya! Kasta! Oh, patangkenem to'y imam Kasto na Adita, tatang. Kasta. Very good, anak ko. Sige, ingkapayagin na nawag. Ta ituloy tamanin no madamdama ti agsuro iti martial arts. Isurok aming king kanga inadal ko, anak ko. Dahitaw, di tandaan na makanayon na Hana, ha? No adamang dangrangin ka. No ilaylaya na pailati ima na. Una madagusan. Wan, tatang. Di balay, ta nalaing ka nga agjudaw kas kada agkarate, anak ko. Wan, tatang. Imbag nga ron tayo surodak. Nalaing akon. Basta randaan na mami nga ibagbaking gawag. Wan, tatang. Very good. Mala, mapanggan niya pagadalan nyo. Tapno saan ka maladaw. Tila ibagbagamot iti anak ta. Ay na, kasapulan na ti self defense. Nang runa unay ta, may sa babae. Iso nga susurok dagiti rumbang aramidal na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana. Naisamsambot piman nga anak ta. Ta minupusal bibi ti anak ta. Iso anas ken abay-abayin ta bakit? Abay, kaya't mo aya ang may sagmak ti anak ta. Ay sana ha. Ngam nalabos mo dagiti ibagbagam. Ang mga no agbalin atuso ti anak ta. May mayaten ti agbalin atuso. Ngam tay kasla pimpiman di ta. Ay, sumabsabali nga rudon ti ugali ti anak ta. Manipod kas ta tinsursurum kenkwana. Kasla ti muso meteng. Mayat kit di bakit tapno kabuteng da. Anya? Hello, madam. Nakaawag kayo, maut. Wan, misis. Tanihan na nga anak yo. At damadi nga inaramid na dito'y pagadalan. Umay kayo kuma dito'y pagadalan ita. No addawayayo, ma'am. Ha? Apay, ma'am. Anyat inaramid ti anak ka. Kinabil na ngamin ti kaadalan na. Anya? Ay, sige, ma'am. Umay kami. Itamot laang. Bye! Ay, unay mo't day dyan nga ubingan. Bimababayan yung kasjay ti aramid na. Huh? Di ka sumanao iti kasta bakit? Ta di mo amo ti sibubukal na napasamak. Anya amom. Ang mga mat no basol di kinabil na. Ha? Ay, pagsardengaksan nga agadal ti anak ta. Kanayon mo't lakas jayan. Amun tapay ti pudno na pasamak bakit? Di ka sumanao ka di. Rumbang la aja anak tati isakit mo. Heh, di mong ungtan di anak talita. Tadakis ka kanyak. Unay matikas ta nga aramid mo na nakaw.
Namin anaw a binagbagaan ka. Adi mo ulitan ti mangkabil iti kaadalam. Di mo ung tantanak ta. Iso lang arudin ti pinabasol da ung tampay lang. Pinabasol da tapod numat abasol na. Ibagbagadamat ngamin alakay kan bakit kano dagiti dadakkel ko. Baybay amlaang ti bagbagada. Palabsamlatan iti lapayag mo anak kaw. Jak kayat nga ibagada ti kasjay. Tagpay sumat alakay kan bakit kami adadakkel mo anak ko. Ala na. Mapankan iti silid mo. Tapno di nakaung tanti inam. Wan tatang. Mason, agbalbalinen at uso ti anak ta, gapukan ka. Ay na bakit? Self-defense tar aramidin ti anak ta. Unay ka na ya. Mga orasyon na. Adda ka din ha, na? Pasyanak ko man. Adda baraw, ala sumrag ka. Ang yamanak na. Ala, agtugaw ka, taaya bakti anak ko iti silid na. Mason, masansan mo ti panagkuyog dahanakan ni Mariaw. Kit, agda siguro nagkinawatan dan Sa bagay, nasingpot ni Mariaw. Nagagag. Kaya't kau para kinihana. Wala. No asino ti kayat ti anak ta. Iso ti masuraw. Nahustuan mo tan iti tawon. No kayat nan ti makiasawa. Mabalin lata. Mario, umay ka man no inton bigat iti balay mi. Ha? Apayahan ha? Ada okasyon? Okasyon nga. Awan, hadalay paramid ko. Anya deta na. Sige, umayak to. Basta umay kanto sa paem. Tapno malpas sa dagos ti trabahom. Uwan hana, honey. Nay, papa na, Mariaw. Mapanak man iji balay dahanan, nana. Anya taramidem mi jay. Kan nanya dagita inbag mo nga ay. Ramyentan sama dagita. Uwan nanang. Anda martilyo, ragadi kanda dumapay. Anda ka nung amin ipaaramid jay nobya. Iso nga alag dagito. Taamangan nung ka sa pulak. Ay, kastaya. Tanyat plano yung ni Hana. Agkasar kayon. Agor nung akpa iti paggatang ko iti baboy anana. Takurang di tarakin ko pagkasarmi. Anya. Apay, saan nga umdas jayin na mababoy ang pagkasaran niyo? Kurang magkano, kunan ni Hana nanang. Anya? Masapul ka no asa nga pulo ababoy ti pagkasaran me. Adita, inruar kong dagiti labaan, Mario. No kasta, aglaba ti aramida ka na? Wan, apa hindi mo kayat? Kwa, kayat ko kunak ngamin no agkarpintero ngaman, aglabangot gaya. Masadutak ngamin nga aglaba. Iso nga ilaba anak man. No talaga mo't laalabnak, Mario. Sige, day talaga yam. Awan problema, Hana. Di ka lang mabain iti kastang aramidom, Hana. Paglaba din nubyaw. Awan mo't dakos na. Kaya't nak matatulungan. Labnak ka nung amin, nanang. Pagawido mo, tasi ka ti aglaba. Saan anasaya at ti kastang aramidom? Subukak nga rod no pagpatinggaan ti kinaanos na kanyak, nanang. Ay, adula amin day ta subok-subok. Basta pagawido mo, kababaeng. Apay aya pakibiyangan da kiti kayat kong aramidan. Saan mo tada kayo ti paglaba ka? Man nakibiyang kayo lang unay. Mapukaw ti respeto kada kayo no kasta ti aramid yo. Ay naanak ko, saan anasaya at day tangar aramidom? Didak namin pakibibiyangan iti kayat kong aramidan Man nakibiyang kayo unay yan, nanang. Hana. Naimbag nga oras yun, nana. Adda ni Mario? Ay, awampay mo't balasang ko. Napan naki-construction ngam saan pa yasimbang part. Ha? Maluman nga mawampay lang, nana? Ay na.
Naisagod man siguro ni tayan dagiti barkada na balasang kaw. Agiinom daman siguro. Ha? Ay, sino nga iti pakaisagsagudan na no kasi nga aginom iti arak nana? No daduma, iji balay da bispren na rin. No daduma mat, ijayan ti kasinsin na anilinaw. Ay, sige nga ron nana, mapanakon. Pasensya kan, my love. Nabarte kak mata. Agawitan Mario. Madamdama pa Hana. Busin mi lang Umaykan ko na! Di na guyo na, Hana. Agawitan mo no saan? Ano ko? Di mo di ma. Agawitan. Inton maminsan, di ka naginom iti arak ha? Saning, Nana. Saning. Ayuna yan ti kastala nga manakaw. Namwak ti naramid ni Hanay je balay da insan mo. Gagangay na, Nana. Talabnak namin. Di na kaya't nagbarte ka. Wanangam kinabil-kabil na kamatan. Nanang. Ay, di mo itulok ti kas je nga raramidan na kan ka. Awan na, ibagada nga under disaya ka no itultulok mo. Saan, Nanang? Tapasit lang ti panagayat ni Ana kanyak. Tigas siya nga aramidan na. Ay, jackpot yan day ta. Agasam, paglaban na kapay ti kabus na. Di kay paila nagkaskasar, ngambaon-baonan na kan. Kasanulangan, into nagasawa kayaw, Mariaw. Nana, ikasar ko ni Ana. Sigurado ka ba raw? Laglagi pa anauyong ti anak ka. Nang runa no adda di na magustuhan, talaga nga kabail. Ay ayatek ni Hana, Nana. Ay, no apay mat nga may nakasyay ti anak ngay. Mawatak ni Hana, Nana. Awan to nga tati pagbabawyam, inton agasawa kayaon. Payaya nga upayom ni Mariaw. Kaya nangaruda nga ikasar ti anak ta. Basol mo nga may, no apay nagbalin na kasyay ti anak ta. Insurom nga agbalin at husaw. Di ka man nagpabasolita. Talaga mo siguro akas di ti kinatao na Kita man ti pampamayan na kin ni Mariaw. Saan da pa'y lang agasawa? Ngam anderin na launay. Ala, saan kayo nga agapa, Nana, tata? Basta siya, ay ayatek ni Hana. Kat maawat ko tikas jay nga ugali na. Nabartak ka man na nasimang pat? Pangliwliwalang man, bakit si kaman niya? Abay nga, danog ka nga. Anya basol ka. Danog ka lang, danog mo. Tunggal mabarte ka. Danog ka na. Mali nga raramidak no mabarte ka. Wala ta natangkan ti ulom. Anay ko. Kung na masarda nga mon ti arak, nga magbartag ka matlata. Saan mga nga rin, maliklikan na kiti barkada bakit? Maturog kay ti salas. Padasam ti umay iti sila tabugbogan ka, Mario. Saan anasaya at ter aramitang manakaw? Saan nagaputan na singput ni Mario kat abusumutang? Saan anasaya ati kanayon apa ng kabkabil mo kuana? Pang-asim, tanuan niya man tinsursuro ni tatang mukan ka, manipod basit ka. Di mo ipakat iti asawam anak ko. Saan anasaya ati kasta? Kas jeti rumbangkan ko ana. Tawan mataktak deran na karina nanang. Masurunak. Anak ko, sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Sagpaminsan laeng mat nga aginom di asawam. Maminsan sa laeng mat iti makabulan. Uray pay. Di kayat ko, isardeng nanti uminom iti arak. Diyak kayat tagat arak ng asawa. Tata, tulungan ako kamatanak ni Hana. Apay, net basol mo iti anak ko.
Mga mano at basol mo. Iso nakapungtukin ka. Tatang, awanan mo ka basol ko. Diyak lang natungpal timbilin na kanyak. Nakaungot at dagusan. Makitam. Di adda basol mo. Tulungan ta ko matatang. Anawaan niyo tanak niyo. Mario! Aday itong tatang. Sangwam tanak ko. Kinuan niya ti aramidin na king ka. Awati ba? Sa dawagayang basol mo. Iso wala dingi iti ka. Di ka mabalay nga ilumang. Tanakita na kan ti anak ko, Mario. Masikog kan, Hana. Ngam tumanaray ka pa'y lamang kamkamat iti asawam. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Basol na matlaang ha. Basit la kam mali ti asawam, kabila maun. Kasanon nubalsan na ka. Ay na, awan madlat kabalan na kanyak. Padasan na kabalsan na tailak ko dagiti sa kakaniman na. Anya, ay unay kan ay anak ka. Diyak kaya tisul pa nga asawa nanang. Itata nakapasngay ka na, Hana. Agaplaya kon para abroad. Ha? Aga-abroad ka? Wen, adan anak ta. Iso masapol ang makaurnong ta iti pagadal na. Panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno makaurnong ta daras, Hana. Gundawayak ti oportunidad. Tadainsan ko amang tulong kanyak nga abroad. Sige. Basta di mo liwayan tagpawit iti kwarta ah. Wen, di ka madanagan, bakit? Tatang, saan matin nga umawawag ni Mario? Anya, si Kati mangawag. Di na sungbatan. Timamnay pa'y kanya akong di asawak, tatang. Anya, kasano nga rin ti alawan siya nga agina, no di kay agsarita. Kanayon magkiditi pa nagpawit na ah. Ngam di nakmat kaya ta kasaritan iti cellphone. Ag-text lang nagpawit iti kwarta. Anya, ay, kasano nga rin tayo tangay. Awagan nyo man, barang makisarita kada kayo, tatang. Hello, Barok. Di ka magkano mawawagay ni Tinakaw. Diyak kaya din anak yaw, tatang. Anya, apay nga eh. Kahit adan anak yaw. Apay, adda babaem. Awan babae, tatang. Ngam kabutang kong tanak yaw. Ngam di ka madanagan. Tadak liwayan dagpaw iti kwarta para itanak ko. Ha? Mano atawan ngay ni snab ni Mario dagiti text kan awag ko kan guana. Gamjak na pukawan ni tinamnama. Inanusak ni inayayo ti asawak. Kat kaasi na inayayok matlaang. Nagpapakawanak kan guana kating karikajakon ulitan tinalamid ko. Katita, nagforgodan ta asawa katadabas sita negosyo may katagtintin nolong kami ngagtrabaho para iti masakbayan ti pamilya may. Alakastan ti pagayam mo, Hana. Please like, share, and subscribe. Thank you.